همان كيفان داراد واستم چما لتركيا أوقات شدتها لسرجنان زيدا بويا جبرتنا بونا يا صايا يا جب براستيجي يعني عدالتك نينا وكهفيك نينا دناوا جواكي بگشتي دا لسر همو آستان جه خانما گوريا أطله عندما دسته ريفبريا بارويا دياربكر دپرسم خانما هجا گلک بخيراتيا كردستان 24 ديسا دويدا ماكو ام بهوارا دا آغفن چالاکیا جنان لدیاربکر هاتیا قدغه کرن جاریه پلیسان و چما همو چالاکیه جنان لترکیه باکوره کردستان جاریه هزن امنی و دهنا قدغه کرن دنگ قطبو دنگ مته خانم گوریه ها دنگ ویته مرحبا از باورم دنگ میجیته بله بله دنگ واجیته پرسا من اوه دبیجم چما ببردوامی چالاکین جنان لی ترکیه و باکور دهنا قدغه کرن مرحبا از دیساد خوازم حشته آدار لحمو جنا پیروز بکم مخابن یالی که دا ارتهش چه بو ایسال ما روژاق پیروز نکر لی عالی که جی لباکور کردستان هر تم اف چالکیانات قدر کرن ناخوازن جن ورن باهف ناخوازن جن سلوگانی خو باویجن خبر آودا جن بدی انا حوالی منی جن سیدان توپونه لی میشاواجی اف نکرن نخواستن ev tundiyal ser jina her tim hebu le her ikdarı zeyde dibe her ikdarı roj bir roj zeyde dibe baş çima zeyde dibe yasa eri kanun emeji evkin kemasi kanun aji hene le ek kanun apek dinin ji ek mer hükümdar dixwazin mesela em dibêjin ya jinê makul çinej bo civakê jinê makul ek li mala xwe rûdinin li zarokê xwe mêze dikin dernakevin der qaş kar nadin qaş karê zilaman nadin dengê wa dernakevin ev civakê da jinên makulin xanima gewriya li vê derê pir serderdikeve holê dibêjin desthilat bizanabûn vê siyasetê berpa dike bizanabûn ji peymana Stenbolê ya parastina mafên jinan derket dixwaze zêdetir yani çawa bêjin civakê îslamî yên ku hindekî fikrên wan tengin derheqê azadiya jinan razî bike vêya rast e yan nêrîneka dinya heweya cuda heye li ser vê mijarê Rastı bizanebûn ji peymana Stenbolê şevkî da vekişandin peymana Stenbolê ji bo jinan pir girîng bûn stariya jina bûn îja ana yasa kanun zatî kêmin mesela mêr ceza bigirin cezayê wa dadixînin hindik îja ji peymana Stenbolê jî Tirkiye xwe vekişand ana loma çalekîn jê bûn ana çalekî jî qedexe dibin naxwazin jin jî werin bahev tundiya ser jina a aborî a psikolojîk a destirêjiyê zayend ew jî zêde bûn û her jî mixabin wê zêde bibin dibêjin Tirkiya di nava 153 welatan da bûya 130 salane zêdetir 300 jinan lê Tirkiye dihêne kuştin an ku têwa te ya her rojê jinek lê Tirkiye dihête kuştin li Tirkiye Bakurê Kurdistanê û 106 ya wan jinan di cihên kar da dihêne kuştin û bi piranî li ser destê heskirî û zilamên xwe yên pêştir ve dihêne kuştin rolê baroyan çi ye rolê dadweran çi ye di vê navberê da çima hûn nikarin weke pêwîst rola xwe bilîzin Baroya Amedê serî da komisyona jinan her tim dixebite her tim alîkariya jina dikin rojê çil pênce ewktên serlêdan tên û Baroya Amedê her tim li bav jina cî digire alîkariya wa dike lê ek xwe bigînin me em ki alîkariyê dikin hinki jin jî nevêrin xwe nikanin bigînin em bên parêzera yan jî baroya saziyê di piştgiriyê didin em jî bi saziya ya gişa piştgiriya a jina didin lê kuştin her roj zêde dibe Tamam xanima gewriya atlı endama destê rêveberiya baroya Diyarbekirê gelek spas roja jina lê te û temamê jinên Bakurê Kurdistanê pîroz
سپاس است